Pozdrav, ovdje Autotest Easy. Mi smo jedni koji ćemo dati pravo stanje testnog vozila. Nema laganja, nema gluposti, samo kažemo. Evo, prijatelj je posudio Kia Picanto, 2006. godina, 1.0. 1.0 smeće, benzinac, pa ćemo isprobati. Krenimo. Creams, potatoes, tomatoes, beans, creams, potatoes, tomatoes, beans, creams, potatoes, creams, potatoes, beans, 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 creams, potatoes, tomatoes, chicken, beans, creams. Dizajn ovog automobila je jednostavan, korejski, rekli bi. Evo, prednja hauba, sve to podsjeća na nekog miša. Auto dimenzijama jako mali. Gume su, ako se ne varam, 13 sola. Sad tu imamo, retrovizori su dosta veliki, to se može odmah primijetiti. Automobil je malo izmazan, to je normalno, tu ima ptiče i govana, ali to je sve normalno, dešava se, jebi ga. Sada, auto je malo, je sada zadnji kraj auta. Isto kockasto, jednostavno oblika, korejski jednostavno. Elix, inače Picanto je Elix, nisam rekao. Ne radi to nikakvu razliku, ali ajde, nek se nađe. Idemo s druge strane i to je to o dizajnu. O dizajnu bi se moglo reći puno toga, ali ne želim uopće komentirati o tome. Jer je prejednostavno i iskreno izgleda kao stara kanta. Idemo unutra. Ona se udariti. Da vidimo. Na prvi pogled auto je malen, ali čini se čvrst. Materijali, završna obrada, dobro izgleda, ali je nekvalitetno. Ko da lupate po starom drvu šupljem. Sad, ali Kini stručnjaci su napravili ovu instrumentalnu tablu takvu da možete još vidjeti u, recimo, Apollo 13. Dalje, volan velik, okrugao, dobro paše u ruku. Ove palice, a čine se nekak jeftino, ko da su na placu kupljene. Sad šta imamo, zanimljivost jedna, tu na tabli nema mjerača okreta. Znači nema obrtomjera, znači ima samo ovaj tu, znači fuel, znači gorivo i brzinomjer. Znači, a brzinomjer je, evo, prvi auto kojeg sam vidio da ima do 180, a ne do 200 ili do 260 ako imaju ostali auti. Tu imamo, znači, ove tu za klimu, to sve radi, ali nekako, ne znam, nekako da šteka. Ovdje tu isto imate za zamijeniti, upali se klima, auto ima klimu, naravno. Ovo je tu, znači, vanserijski radio koji je metnut. Tu imamo maglenke, svjetla podešavanje, sve u svemu auto je malen, ali ima svašta. Sjedala su mekana, ali nisu nešto pretjera, ali nisu ni loša. Imate ovu sa strane da vas drži u zavoju, ali ne bu to niš držalo. Ali nisu loša. I to je to od prednjeg dijela. Izgleda pregledno, a ništa, idemo na zadnji dio. Evo nas na zadnjem sjedalu. Zadnje sjedalo je jako dobro ako imate djecu ili ste osoba patuljastog rasta, onda ćete imati puno mjesta. Ovako inače za normalnu osobu malo višlju ne bi bilo dovoljno. Za glavu ima nešto mjesta, ali opet nije baš najidealnije. Ovi nasloni su mali, ne daju se ni dići, ali dobro posluže. Ali kažem, ako niste osoba od 1,60 m i 40 kg, bit će vam teže ovdje biti. Idemo dalje. Majku ti jebe. Sad ćemo vidjeti prtljažnik. Prtljažnik dobro se otvara, nije loše. Tu, a gledajte, ima mjesta za dvije ove vrećice konzumove, ali sve više od toga neće ići.
ili za 2 kutije cigareta. Sve u svemu prostor. Ako želite ići u kupnju neku veću, nemojte ići svojim autom. A bome nemojte nigdje ići svojim autom. A dobro, ovaj motor je pa tako, dimenzija ko na kosilici. Sad ima, rekli smo 60 konja. To je dosta za od 0 do 60 za nekih 10 sekundi. Malo sutra. I evo, motor je 1000 kubika, znači 1000 kubika toliko imaju neki motori, 4 cilindra ima i još nešto što su se sjetili kini stručnjaci. On vam nema zupčasti remen, on ima lanac i time se ušteđuje na cijelom servisiranju motora, iako ko bi to, budemo iskreni, servisirao uopće. Ali eto, mogu vam reći samo da imao sam kao mali jednu kosilicu. Ja sam vam tu kosilicu, a probao sam nabrijavati to i mogu vam reći da ima više kubika nego ovaj cijeli auto. Toliko o tome. Jebi ga. Evo, ključ je normalan, običan, imamo tu i centralno koje nije serijski, to je ugrađeno dodatno, pa krenimo lagano, mjesta ima koliko toliko, kuplung je malo teži, sad ćemo vidjeti zvuk automobila. Dobro, sad ćemo gasiti ovo, ako uspijemo gasiti. Pa ne znam gasiti, pa ćemo smanjiti. Ne znam ni smanjiti. Kaj? Bilo ušlo si krivo. Aha. Debilu pa neću. Sad smanji. Aha. Evo, smanjili smo. Nakon malo, da vidimo. Zadnja, znači Rikers. Znači mjenjač je pa konvencionalnog ovog dizajna. Vidio sam nekih dildača takvog oblika. Sad kako se ide u Rikers, to je isto pitanje, valjda ovako. Ručna, nije bila ni dignuta, ne znam, možda je kod nas. Auto morate gasati, da, ali to... Pustit ćemo ovoga da prođe, pošto mi radimo test, a on ne radi. Da vidimo. Mjenjač je malen, bez problema ide, sviđa mi se. I to je možda prva stvar koja mi se na autu sviđa. Druga brzina. Sad da vidimo ovjes. Isusa ti je. Ovaj dobar je ovjes. Evo, prijatelj već ga vozi dosta dugo, kaže da cijeli životni vijek nije uspio doći tako do iznad 100, 120, a 150 je kao serijski da on ide bez problema. O majko ti je! Evo, vezani smo. Šta još reći o ovom autu? A za mali auto nije loš, ali mislim da ima puno bolji konkurenata. Naprimjer, ovaj auto se kreće između 2,5 i 3,5 tisuće eura. Ako želite neki auto sa puno mjesta, nemojte uzimati ovaj. Ako želite neki auto sportskog štiha, nemojte uzimati ovaj. Ako želite neki dobar auto, nemojte uzimati ovaj. Za šta ovaj auto može poslužiti? A može poslužiti za raznošenje mlijeka, jaja i takve stvari, ali za vožnju baš ne znam. Previše je jednostavan, litav. Nema uopće ni obrtomjer nema, jebe mu mater on. Kakav je to auto bez obrtomjera, jebe ti sve da ti. Stručnjaci Kini su to kao dobro napravili, ali ja vidim da od tog nema kruha. Šta da mi još kažem, nisam rekao za gume, pa evo iskreno vidio sam dosta biciklističkih guma koja su šire nego ove iz Kia Picanto. S razlogom izgledaju zovu Kia Picanta. Ali sve u svemu auto nije loš, kažem, nije loš ako ste ga slučajno ukrali ili ako vam ga neko pokloni. Ali baš da sa svojim novcima ga idete kupiti, pa ne znam, to je ko da imate užareni nož u jednoj ruci, a druga ruka vam je gola. I s tim užarenim nožom mećete užareni nož na vašu golu ruku.
To je osjećaj kada kupujete Kia Picanto. Da, nekima će to zvučat možda glupo kao loši osjećaj, zašto bi to radio, ali neki neki dobri ljudi koji vole automobile, oni će to napraviti. Zašto? Ne znam ni oni sami, ali rekli su da im fali par kromosoma. Imat ćemo ocjene od 1 do 10. Ove auto je dobio ocjenu 3, samo zato jer se uspio upaliti iz prve i zato jer se prodaje na neko čudo neviđeno. Tako da evo, pozdrav od ekipe Autotestisa i vidimo se u sljedećem testu.